Aduh, ini dia pusing-pusing tuh yang kehidup ya. Dari Jawa banget tapi cimen. Kalau tunggu man, orang kain nama DCB, kebaudaknya man. Mau pugu, apa orang turun beda jadi preman. Oh man, orang mah ain nama tuang malak beda itu, juga bawa tadi. Tas siapa pinter otaknya. Oh, dah tuh misalnya ain main, dosa lah ain nama. Nangis aku macetnya nih bangsa. Ain nakar itu kayak malak malas. Oh man, dua itu. Masih aja. Boy, di dia tempat sinyal analisma. Sudah. Nah, HP ini. Oh, gini aing pintu. Langsung genep ge, lain 4G deui ya. Mantap. Banyak tuh yang ayat gitu ge, pot di bae. Dulu. Genep ge lain. Ayolah, kabar lah. Uy, eta blok narah euy. Sigana meta blok teh kayak itu ya. Hafal kita poe enggak kayak itu. Kenapa boy? Biasa ke modal. Oh, hayang tah. Ini ngutayan sih boy. Budak teh keur main HP. Atas. Jadi kieu boy, aing teh nanti butuh duit. Ini rek malap. Ceritana. Minta duit mah kayak dengan dia tuh. Iya atuh. Ama boy bantuan aing euy boy. Oh, bantuan on deui. Aing butuh duit jeung meuli obat euy. Obat non deui na. Obat si andong karacunan euy. Karacunan non deui. Jadi blok teh kieu, eta blok teh lapar. Nah kan bobadotan jeung bomba. Iya, hebatnya si anu yang anjur bos. Oh, eta teh blok 8 mah untung odot aing teh akan bilang. Geus lah lung, anu mun yang papatungan bae karunya mah deuleuh aing. Dari kan ya. Tong teh boy. Agak tuh boy lah gitu. Ya, yang bagus sakit lanjut lah. Iya. Udah isi. Terusnya boy dah namanya. Aing gitu. Kapuk kes. Kade itu kawaras ya. Ada ya. Oh, ayo. Aing menang ya. Anjing, saya emang gini. Tumben-tumbenan saya tere. Ya boy, blok sih kon galak-galakan kabeh jadi salieun kabeh ka aing teh. Gaplokan kumaha? Ya. Tah, gitu. Anjing, dia ngegaplok anjing nah goblok. Anjing kumaha cenah? Atuh, ulah ka aing ongkoh goblok. Ribu siapa ngomong siapa? Dah, geus dah. Sia mah geus cicing deuk aing arek jajan heula. Tinggal aing jajan boy. Ya di atas itu kayak Tuh. Poho aing. Nah, Jimat aing. itu bawa aja. Bahaya ting mun ditinggalkeun kana nyana menikmati indahnya musik ini. Hop bohop. Saneng lah mending ngadengkeun ieu. Naon sia, sugan aing nu gelo, sugan nu waras-waras. Tadi panya 3 lo, yang kanan cukut. Cek sugan aing embes ya, aing ganteng ki disebut embes kanan cukut. Ada masih sia meureun tiluan. Oh, berarti bang ditipu si Aji deh. Enggak, Bah.
Kasih aja. Saya aing keur nikmat-nikmat ngadekeun lagu. Kan, aing babado yo. Hasil kerja kelas aing. Bunga 13 sejarah nyebut aing. Eta budak bangsa ting nu urang ditipu kieu. Budak teh rubah-rubah nanti barang ngaras tuanya. Oh ting lu. Anu kan 10.000 teh. Ngan goceng-gocengna aing. Beli rokok ke sore. Aing 8.000. Aduh, parah bener aing. Ajun kayak geda budak geuring beneran ari kitu mah. Heeh. Kabul mah. Amin, peng doakeun tong. Lah aing nyokot motorna ya. Andi, Ka di dulu. alas ada. Ayo. Aduh, gara-gara tangkulaturan eta, mood aing jadi seniman goyang tambah menghilang. Baru guna ya. Dilatih boy. Biasa macet. Banyak gelombang macet ini lah. Siapa mau kesana? Macet ini masih dinda tuh, ding euy. Ih, banget aku bak. Monyet ngecek aing. Kieu-kieu ge awewe sadesa panis ngantri ka aing. Ka bener tuh ngomong teh. Saya tuh percaya ke aing. Terus tanyakeun ka saha-saha kenal teh ye aman. Aman. Biasa nemuin di sekitar Hawangan udah aman. Siapa tuh percaya aing. Ulin di sekitar Hawangan ge. Aing soal bikang mah. Aing pangjagona perebut hati wanita. Geus lah, pengkop siap lah. Yang penting sehat lain, sehat. Aing sehat atuh, sehat walafiat kala boy. Aya SMS euy. Kan bener. Tujuh tuh. Awewe aing. Saya teh saha? Dia ngajak patimuan, boy. Siapa tuh kudu kenal. Tapi enggak laki. Gandeng ya. Tuh, iya siap beb. Cewek. Sayang baiklah deh. Mending urusan bikang daripada tetangkurakan siang. Los apa? Saya kepiting belakangan ini ya. Boy. Kan boy. Ini na tuh. Dulu dah. Kan di. Kan di bed tuh yang ini. Nganu, doan Lagi naik. Jadi mau si Aji. Aing karunya tuh udah di serangan bae. Kan? Heeh. Yuk. Ji, aing bisa sulap. Sulap naon? Duh. Oh, udah si Lulung bisa sulap. Sulap naon? Itu percaya ke aing. Oh, aing. Aing ya bisa ngalihkan jama dalam hitungan detik. Percaya Awas tanya ya. ke aing. Percaya aing mah, awas ya misalnya nyenet ke bisa ngingetin aing nyenet bayar ke aing. Ek 2.000 5.000 aing bayar. Oke. Ayo buktikan dah. Ayo gage. Buktikan. Ayo gage. Gaskeun lah. Juga dah. Oh, jadi tempat Gimana? aman ya. Aing eka buktikan di dia ya. Kalau lagi ada buktikan aing yang sama. Ya lah, satu lah. Ini mau kudu di talian sama yang lancar mah. Mending mit kudu Italian sih nah. Kita tuh nurut lah tuh. Gage dah, oke. Aing hayuan yuk. Oke, nangan hayu nangan jalan nangan telinga. Di dia ya. Ayo. Oh, oke. Baik tanya di dia. Oh, Amin sulap aing lancar ya. ya aing talian oke. Jalan. Oke, sayang.
kagak sulap. Karena kau yakin akan didapat kan dia. Kan gue atuh jauh. Angkasa beunang. Serius. Serius. Tadi nyai merem ya. Oke. Siap. Merem. Aing foto ya. Tapi kayak dihitung ya. Heeh. Gitu. Goblok, aing kalian euy.